ufate uwo mwana w'umuhungu na ye pale na usubiye pale kutakuwa mafundisho wafate cyane kuko hari inyigisho zikomeye. Agar ne voyait pas. Hagayi ntabwo yarebaga. Mais quand elle a saisi l'enfant, les yeux s'est ouvert. Amaso ye arakinguka. Maombi yangu Mungu akufungue macho kwenye vous savez, c'est comme ça qu'on apprend la langue. Quand maman lit là-bas, et moi je lis ici, là je comprends la langue. Amen. Amen. Maintenant, vous savez, le dernier paragraphe ici, la Bible dit ceci. Il a habité dans le désert. Est-ce que mtu anaweza ikala kumahali kwenye kujenga? Manake Bwana anaweza kufanya hata huko ndani ya jambo na unapata pesa ya kujenga. Amen. Na Biblia inasema hivi tena. Na mama yake akamtafutia mwanamke ndani ya jambo, c'est-à-dire que akaoa ndani ya jambo. Nina amushakira umugore ashakira mu butayu. Manake Mungu anaweza kupatia pesa, tu peux même te marier en étant dans le désert. Imana yaguha amafaranga ndetse ugashaka n'umugore mu butayu. Unyambia amen, ni mwezi ya 3, leo ni dimanche ya kwanza ya mwezi ya 4. Ndetse uyu munsi ni cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatatu. Je suis venu te bénir que nikuingize mwa hii mwezi ya 3 ushuhudie kwenye ulilia jana na ushuhudie. Watu wasema amen bien. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se marier dans le désert? Ça ne peut pas se faire. Bien-aimé, écoute. Mungu anaweza kupatia promesse aujourd'hui. Mais accomplissement ou bien kutimilika, ça peut prendre même 200 ou 300. Même 10 ans. Ça dépend de Dieu qui donne la promesse. Amen. Dieu fait la promesse à Abraham, n'est-ce pas? Il lui dit, je vais te donner un fils. Ça c'est Sarah. Ye akaona miaka yake. Akasema miaka inasoka. Anasema ke mwenye iko na hadi. Akuwake na miaka. En tout cas, mtu asikudanganya seke miaka inaweza empêcher Bwana asifanye bien alikwambia. Je le prophétise au nom de Jésus. L'âge n'est pas un problème à la promesse. Mina tokea hapa récemment mu capitale ya Congo Kinshasa. Nikaoesha mama mwe wa 65 ans. No, mshinjira umubyeyi umwe w'imyaka 60. Mama anaanza ingia mkanisa kuna vala minishipe badanda banaanza mchezo. Sengero yambaye minishipe abakobwa bagatangira kumuseka. John kabambia sema wewe uliolewa na 14 mais yeye anaolewa na 65 ans. Hamwezi kuwa na tabia moja. We ashaka 63 ntabwo mwagira ingeso zimwe. Mtu asikudanganya sema kama Mungu anataka kufanya kitu. Unataka kubeshya Imana nibishaka. Miaka yangu inasoka. Imyaka yangu ikomeje. Kita ni que l'âge a un problème. Ndio wakubwira ngo imyaka ni ikibazo. Nani alikudanganya? Ndio wakubeshye. Amen. Asema hii miaka yangu sisi uza lupango. Nani alikwambia? Miaka yangu na guru lupango na guru jipango. Ndio wakubwira. Même hata à 100 ans. Miaka ishana. Kama uyakufa usipoteze tumaini. Unataka fikiri ndio. Bubaya ni kifo. Ikibi nuru. Mais kama ungali mzima. Alikutili mzima. Mungu anaweza kukusurprendre au nom de Jésus. Watu wasema mimi hapo ni batabiria kwa jina la Yesu. Kwa hii mwezi ya 3. Unaona mu maisha. Urabona mu buzima. Wakati ya kuzaa inabidi kuzaa. Igihe cyo kubyara ugomba kubyara.
wakati ya kupata frangi ifo kuipata. Igihe cyo kubona amafaranga bakuyabona. Mimi nimwambia Mungu asema usinibariki yake mimi na gari ni kuna 50 sina na besoin ne me donne pas ça. Yewe nabwiye Imana by'Imana musaba imodoka ngeze mu myaka 50 ntacyo bizabimari. Ese izabimari iki? Ntabwo nzaba ngikeneye. Donne-moi ça maintenant. Parce que j'ai encore la force de rouler. Mwanza nibariki na makuta ya kukula chakula msekanta. Na meno yangu inaanza choka. Na meno yangu yararambiwe yarabishe. Nagishoboye kurya inyama. Sema meno baratatu badogo. Meno gatatu. Mena sasa Sarah. No Sarah. Anasema promesse. Ibakirwa isezerano. Mais ya akaona miaka. Ariko we abonye imyaka. Écoutez. Umva. Batu wanaweza kuona huku mreta. Abantu bashobora kubona warakererewe. Parce que ils ne connaissent pas les temps fixés de Dieu. Kubera ko basazi igihe cyashyizweho n'Imana. Si Dieu me voit être béni en 2024. Mais toi aujourd'hui tu me vois en retard. Je suis en retard selon toi. Mais selon la promesse, je ne suis pas en retard. Dis-moi amen que le Seigneur puisse enseigner la parole. Maintenant, Abraham, si tu veux alimwambia Sarah ndo alimwambia Abraham, no? Sarah ndio wabwiye Abraham. Asema uende kwa kijakazi, kwa mjakazi hariya ugende ubonane naye. Ismaeli anazaliwa tena. Ismaeli anavuka. Ule Sarah mmoja tena. Uwo Sarah umwe gusa. Anabadilisha tena misemo. Ahinduye imvugo. Sipende nimone huyu mtoto. Ntabwo nshaka kubona uyu mwana. Me wendo ulikuye niambie. Niwe waje iwanje. Wendo tena unabadilika. Niwe uhindutse. Ndio tabia ya mwanadamu. Nizo kamere z'umwana w'umuntu. Mtu anaweza kuwa d'accord na wewe asubuhi. Umuntu ashobora kuba ari kumwe nawe mu gitondo. Magharibi ariko ni mugoroba anageuka agahinduka. Moyo mtu ayijuwake. Mutima w'umuntu nawe umenya. Mie batu benye mimi nilisaidia. Yewe abantu nafashije. Ndio benye bananisema tu mubaya. Nibo bavuga nabi. Ndio maana mie Mungu ashanipatia roho ya mzuri. Mutima mwiza. Si manake hauna kile kinaweza niogopesha. Yewe na chane ubwoba jewe. Useme, umvuge, usiseme. Umvuge. Inatoka roho ya mtu ni mubaya. Mutima w'umuntu ari mubi. Wewe ndio niambie. Niwe wambwiye. Keniende kwa kijakazi. Nje kumujakazi. Et c'est toi Sarah qui change encore le langage. Sasa no Sarah niwe uhinduye imvugo. C'est ça le cœur de l'homme. Ni kumutima w'umuntu umeze. L'homme est mauvais. Umuntu ni mubi. Qui peut connaître le cœur de l'homme? J'avais ma fille à Kinshasa, je partais à Matadi, c'est l'île de province toujours de la RDC. Congo central. Nikuashuka hivi mimi nafika mtoto wangu ule nilimwambia kwa telefoni. Mwana wanje nasengeye kuri telefoni. Akaniambia sema papa ukuye ukondo uassiste kwa mariage. Arambira ati ngwino uze mu bukwe. Mu maombi nikamwambia mafi. Mu masengesho nabwira mukobwa wanje. Ese ushaombea roho ya ule bwana? Wali wasengera umutima w'uwo mugabo. Akaniambia papa. Araba papa. Huu wangu mimi najua roho yake. Jewe nzumutima. Nikamwambia aujue roho ya mwanadamu. Nzumutima w'umuntu. Hakuna mwenye anaweza jua roho ya mtu. Ushobora kumenya umutima w'umuntu. Même le médecin. N'abaganga. Ils sont incapables de connaître le cœur de l'homme. Est-ce que tu connais ce que moi je pense maintenant? Je peux penser te tuer. Est-ce que toi tu connais? Le cœur est mauvais. Vous savez même donner l'offrande à l'église. C'est le cœur qui donne. Rondo inapana. N'umutima utanga. Aiwa sema ifo kukuwa na ya mingi. Ntabwo ari kugira amafaranga menshi. Rondo inapana. Mutima ni utanga. Mnanyamaza ki video ni mwaika sana. Mchecheka gutya muri rusengero kubera iki? Kuvuga nini? Akaniambia mimi najua wangu. Anambia ngo nzu wanje. Nikamwambia uje roho ya mwanadamu. Ntabwo umutima
umutima w'umuntu tunafika ku komine tugeze kuri komine baba nataingia agiye kwinjira mwanamke mwana anaonesha watoto sisi umugore umwe yerekana abana batanga sasa bwanangu alinyacha Kishasa ngabo yasize Kinshasa anakuya kuoa hapa aje gushaka hano nilipenda nibasuriprendre nagira ngo matungure mwanamke anaanguka uwo mugore ahitagwa hasi nikamwambia simama ndamubwira ndihaguruka ulisema unajua roho ya bwana yako uzi umutima w'umugabo wawe wewe unajua roho ya mtu wewe uzi umutima w'umuntu wawe si mtu anaweza kuambia mama Sandrine unasema kubwira mama Sandrine kuna wewe turi kumwe na munafiki kandi ayinjaga leo bakristo banajua sema zambi abakristo bazikwicaha banajua tu zambi bazikwicaha kunywa pombe na usharati neno unafiki c'est un péché ndetse no kwiyoberekana nabyo bicaji kwa Biblia inasema nini wanafiki hawatariki ufalme changer les cœurs mubadilishe roho le cœur est mauvais mimi ndio walinipikia mikono yao wangombe ya masi njoo ndio walinitilia sumu nimabambaye umurozi oh papa tu kuna wewe njoo baba wewe papa ni wewe mimi nikitoka sasa wanaanza nitukana asoka bakatangira kumbe sasa Mungu ananyeshimia mkunyona hivi uliba kunyuma hundeba kama siko aliko na anaanza nisema mbaya kabla kumfukana unyeshimia hata kama siko uniwale ndio na wanani sema mimi enseignant asifunike est-ce que vous connaissez l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar? Ese musi amateka ya Yosefu n'umugore wa Potiphar. Biblia inasema mtu akukua mwa ile nyumba. Biblia vango na muntu wari muri iyo nzu. Mais ndio sasa ule binti anamtokelea. Nicho gihe wa mugore nono yamugeze. Akasema lala na mimi. Arabamuryama. Joseph akamwambia nini? Yosefu ruhusa ya kugusa kila kitu. Nabo ni burenganzira bwo kubona ikintu cyose. Hapana wewe. Ariko wowe hoya. Ni kuna heshimia hata kutokoa kwa. Alimo kwa Potiphar. Ndetse no kutashaka kwa Potiphar. Mewe kama mwingine iko. Ariko wowe iyo umuntu ahari. Ndio baba. Wowe niwe papa. Kama natoka. Yasohoka gusa. Roho yako. Mutima wawe. Na mkanisa unatajazo. Urusengero ushaka kuzuzwa. Sara. Wewe ndio unaniambia. Ni wewe wambia. Wewe ndio tena unabadilika. Ni wewe uimbie na none. Mkukomana mkazi ya Mungu najifunza roho sana. Mugukura mu bintu by'umurimo w'Imana nize ikintu bita umutima cyane. Biblia inasema hivi. Biblia ivuga ngo j'ai choisi David. Natoranije Dawidi. L'homme selon mon cœur. Umuntu umeze nk'uko umutima wanjye umeze. Nani mtu Mungu anaweza shuhudia roho yake? Umuntu Imana ishobora gushima n'umutima we. Roho ya David. Mutima wa Dawidi. Unajua roho ya Bwana ni roho gani? Nuvamba usimutima w'Imana. Ni roho yenye inafurahikia baraka ya mwingine. Tima wishimira umugisha w'Imana. Roho ya Mungu ile. Roho mwuka w'Imana, roho mutima w'Imana. Hapana si yeye. Ntabwo twebwe ari twebwe. Esi tusi batumisha Mungu. Twebwe cyane abakozi b'Imana. Ima coach itatulunguaka na nyie. Mambo ya mafi azasha. Amena. Ukiona mwenzako yeye kama na ubiri unachukia ukagira urwango mpaka wewe ndio unahubiriaka pia wewe ndio unaimbaka pia ya vingine ni vya mbaya tabandi ni nini roho mbaya mutima mubi itakuwaka usakucha hata unakatala kusema amen utaisema hata unakatala kusema amen utaisema ndani ya nyumba yako unajua kama unataka inuliwe maisha ushaka kuzamuka il faut avoir le cœur de David le cœur de David mutima wa Dawidi c'est un cœur qui pardonne facilement mutima wa kubabarira doroshe kurumia kubabarira mie wa watu jewe wabandi mimi sasa kuna problem na mtu jewe na kibazo na dira mimi unifanyia mbaya mbona ni bibi mimi nikisema mimi nakurumia yapo sema nakurumia bangu babariye Messi hapa tukiangalia maro ya aliko hanga turende mu mitima y'abantu prison ni gereza hata unakatala kusema amen ndio waanze kuvuga maneno
Papa tukuna wewe. Papa tulikume. Mekisha unanigeuka. Nyuma ukaminduka. Ndugu yangu. Nene data. Sikuye hivi. Washe gutya. Unageuka nini? Wewe unahinduka gute? Jo Sara. Iwe Sara. Wewe kwa kitakazi. Genda ujye kumujakazi. Si Ismaila anazaliwa. Si Ismaili navutse. Yeye peke yake. Wewe nini? Umufukuze. Nirukane. Sasa ulinitumia nini kule? None se wanyohereje iyo ngiye gukuriki. Wewe unacecetse kubera iki? Unanituma. Uranyohereje. Wewe tena. Na ubwawe. Sipende kuona. Sinshaka kureba. Sikia naye Mungu ndiye anatufanyia. Imani binigitukorera. Ndiye anatufanyaka. Imani igitukorera. Ego mandete na Abraham. Ariko bwira Abraham. Fais ce que Sarah te demande. Kora ibyo Sara gusabye. Naye analikoroga tena. Nawe no imani inamukoroga na none. Yamufata. Asema fais ce que Sarah te demande. Kora ibyo Sara gusabye. Mais comme tout bon parent qui se respecte, bako kubera yuko nawe yiyubashye. Aezi fukuza mtoto wake bila kumpatia kitu. Akirukana umwana we nakine muhaye. Akalamuka asubuhi. Atuka mu gitondo. Akampatia mkate. Amuha umugati. Na Kristo na mtungi ya maji. Amuhereza n'imvumba ndetse n'amazi. La Bible dit ceci, il déposa sur l'épaule. Yamushyiriye ku bitugu bye. Est-ce que vous connaissez l'épaule? Ese muzi ibitugu? Anga ku bitugu. Ce n'est pas quelque chose de blagué, hein? Pourquoi vous m'empatiez pour Mugongo? Mais à la m'empatiez par ma bête. Parce que pour Mugongo, c'est un signe de l'esclavagisme. Mais l'épaule, c'est le signe de la responsabilité. Même l'arche de l'éternel, on transportait sur les épaules. Parce que la charge devait être ici. Même à l'église, il fallait les gens qui ont la charge. Tu n'es pas esclave. Toi tu es responsable. Naisabili kwa jina ya Yesu. Wewe hauko mtumwa. Wewe uko responsable. Ukisema neno mara tatu Bwana ifanye. Oluge. Sema amen bien. Mimi sasa sikia. Mama wangu banafika ndani ya jamba. Mai inaisha. Mukate inaisha. Neema ikuisha. Mukate inaweza isha. Heshima inaweza isha. Pesa inaweza isha. Neema yaisha basi. La grâce est plus que ce que tu as perdu. Il y a des choses que mina sema kama maisha. Tuko kupoteza ya maalum. Saül a perdu les ânesses. Lui à la recherche des ânesses. Derrière la perte. Kuku royauté kuna mchunga. Écoutez, kama ushapoteza kila kitu mu maisha. Eke hawayapoteza Bwana. Maanake hawayapoteza. Hata unapoteza franga. Ile ni mai na mukate ilisha ndani yako. Menywele ya Samson inaweza ota tena. Si tu me dis amen, le cheveu de Samson peut repousser. Si tu me dis amen, la gloire peut revenir encore.
Je t'apporte la nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est pour te dire ceci. Si tu as perdu, que tu n'as pas perdu Jésus, c'est-à-dire que tu n'as pas perdu. Kama ushapoteza vyote, kama uyapoteza Mungu, si mkate iliisha, mai inaisha, eske neema iliisha? Fanya kweli. Mafuta. Mkasi babaganye. Unajua kulikuwa mkate ilisha. Unajua kulikuwa mkate ilisha. Ni njuke provision ya mwanadamu. C'est que l'homme te donne ne t'amènera pas à traverser le désert. Nous sommes arrivés maintenant que tout ce que l'homme t'a donné, ça doit finir. Il faut que la provision d'Abraham, écoutez, Dieu donne, écoutez, l'homme donne la bouteille, mais Dieu donne la source. Écoutez. Là où les hommes t'ont donné la bouteille, que le Seigneur te donne la provision. Et Dieu te donne la source. Mai inaisha, mkate inaisha, parce qu'il y a chupa yenye mwanadamu anafanaka, yenye Mungu analeta itakusaidia uvuke jambo. Mimi nimwambia kama Mungu sasa yenye watu walinipatia sharti. Parce que kama biaisha, mwanadamu atajipika kifua. Atasema kimi ndio nilimfanya. Bora inabidi ya wanadamu iishi. Bwana sasa afungue macho ndani ya jambo. Hapana sema wewe ndio nimuingize pale hivyo iishi. Ni mwe ndio ameyapata ushafika nafasi ni mtu anakuambia ke ule Mungu ndio nilimfanya akuwe hivi. Ndio wamukize kujamba be kuri. Yule kisi na rumaka. Mmoja mlipo kuna vijana. Mena kama Mungu anakufikisha. Ariko imani kujesheje. Eske atapigia nani soirée? Azongera kuvuga iki. Ndio maana imefanya ya watu iishe mchana. Ndio abantu ndio bakurangira mu bitaro. Yote wenye watu walikupatia hivyo biishi. Toba nafanya nini ya kuongezea vyake? Sikia, jambo inauwaka kila mtu. Na mwenye iko na neema, nafasi ya ushuhuda. Nafasi ya ushuhuda. Yesu alitawala shetani wapi? Yesu yategekeye Satani hehe? Mjangwa. Mtu kama iko na neema jangwa Yesu mzimisha. Iyo umuntu afite ubuntu ntabwo ubutayu bwamuzimya. Israeli alikula chakula nzuri wapi? Israeli bari ibiryo byiza hehe? Alikula manne. Bari ya manu. Est-ce que vous connaissez la manne? Est-ce que vous savez cyaricho? La manne en hébreu veut dire manu. Manu qui veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est? Nini? Ndani ya jambo hii franga inatokea wapi? Ndani ya jambo hii kazi inatokea wapi? Ndani ya jambo hii makuta ya mariage inatokea wapi? Watu wanisikie je? Aliko beseni tabia. Unaweza kuwa ndani ya jambo. Unajipose kesho. Hivi vinatokea.
Hii makuta inatokea. Haya mafaranga vuye. Uni Mungu gani maeleza saidia mtu ndani ya jangwa. Imana yeye ya kizumu ya fashumu no mutayi. Kwenye watu Agara sasa. Hagai no. Anaanza acha sasa mtoto. Atangira gutumwa. Nijua nini? Nokubeli mkate Elisha. Mugati wa. Sasa unakosi kuku batu benye biko pembeni yako nijua ingali na mkate na. Abantu bari ku ruhande rwa yuko gifite umugati n'amazi. Iishe tu. Birangire gusa. Agara anasema sipende nione. Agara avuga ati ntabwo nshaka kureba. Vile umutoto atakufa anaanza kugiri. Ujo uyu mwana agiye gupfa atangira kuvuga. Promesi ya Mungu ilikuwa juu ya Agara. Sasa Imana ryari kuri Ismail. Alisema hivi. Yaramubwiye nitamfanya naye taifa kubwa. Nawe nzamugira ubwoko bukomeye. Na leo ni taifa tu kubwa. Uyu munsi ni ubwoko bukomeye. Sasa kuko wa Kristo leo wanaweza shinda wa Misri franc. Hari abakristo barusha abayisilamu amafaranga uyu munsi. Ni taifa kubwa hizo. Si ubwoko bukomeye. Ushaonaka twende siko nataka tuende Dubai. Dubai ni kwa nani? Dubai ni kwa. Si ndio kwenye Ismaili. Si wao wa Ismaili. Simuanza sema na nyamaza sasa. Komu chechetse. Amen. Ezimila ongea mbaya hapa. Ese uvuze nani hapa? Twese tujye Dubai. Dubai ni kwa nani kule? Dubai ni kuri bande hano. Isaka sasa yeye alienda na maneno. Isaka we yajyanye n'amagambo gusa. Ndio basi. Itwebwe. Yeye nitaifundisha wewe atakushana. Ibyo nzabyigisha ikindi umunsi uzaza. Ose kukuwa tigiro ureze kwa mudai. Abantu ushobora kuburi kumwe nabo. Agara sasa anasema sipende nione vile atafasi. Nshaka kubona uburyo arapfa. Atakufa. Uburyo arapfa. Mungu alisema Mana yaravuze. Huyu nitamfanya taifa kubwa. Nzamugira ubwoko bukomeye. Meya anaanza mwacha barabara. Wagatangira kumusiga mu muhanda. Sikia. Umva. Benye wanataka kukwenda baende. Abashaka kukuvaho ngo bagende. Problema iko kwenda. Kibazo ntabwo ari ukugenda. Yeye batasikia kisha sasa kuacha. Niko basumva nyuma yo kuguta. Haitabiri kwa jina la Yesu. Ndamwambia mizima ya Yesu. Problema iko kwenda. Kibazo ntabwo ari ukugenda. Ni problema. Ikibazo yeye batasikia. Niko bagiye kumva. Ubambia sasa batasikia habari ya Yesu. Habari itawafikia. Amakuru azabageraho. Kwenye tuliacha abo twaretse bashakuwa hivi. babaye gutya. Kwenye tulibaacha abo twabasize Mungu ashabainua tena. Acha ile unabii timilike kwa jina la Yesu. Kwenye aliwasiake alikuacha arudie na kulombe huruma. Kama unataka ufanye ni wewe. Ushaka kugenda. Leo kuta mfimu hapa Goma. Na sanzu mukobwa umwe haribo. Niambia papa mimi bananyachaka tu. Papa ndiye bajabasiga bakagenda bakaba. Muulize se pale wanaenda pale wanakuacha kesi wanaenda na uzuri yako. Ndamubaza iyo bagiye bajana ubwiza bwawe. Lazima pale. Aravuga ati oya. Nikasema vile wanaenda kana wanaacha uzuri maana kunaweza kufutia tena mwingine. Undi ashobora kuboneka kazi. Mwenye dunia wana wazeze mwenye bayacha kana nani? Muri Yesu wabatete. Uwo batasize ninde na Yesu nge baramusize. Mtu asikudanganye kwa Kristo. Umuntu nakakubeshye mu Kristo. Ni furaha ya kila siku. Ni ndishimo bya buri munsi. Bongo. Kama uko mtu mwaibi ubiache. Niba udakomeye muri ibi bireke. Babu sawa sio unapigia huko tunatoka huko. Bango ukupita gutya tukachomokera hariya. Wapita hariya tukazana. Tuko tu. Tuacha. Kuacha ndio hatutachi. Kubireka ntabwo tuzabireka. Paulo anasema anavuga anakamata mkono kushahidi iko nani? Ukuvuga ngo mumufata amaboko ku ngorofani akomeza. Il ne peut pas regarder en arrière. Ntabwo atareba inyuma. Ni kusema nini? Nishatse kuvuza. Celui qui est déjà avancé dans l'œuvre de Dieu. Bango wakomeje kujya imbere mu murimo w'Imana. Ne peut pas regarder en arrière. Ntabwo agomba kureba inyuma. Il faut poindre tout. Agomba gukomeza gusa. Sasa wewe
bali nisema mimi sasa baba kusema batasema nani sasa baba ni watavuze basavuga ndio na mwenye wasemake na maiti wanaisemaka ni numbi n'umugabo barawuvuga. Est-ce que dis-moi la vérité vous est-ce que mimi naweza kutumikia Mungu nyumba ya system je ukanje no masmaso yagaragaza ko ndi umuntu mbese afatiriye mimi utaniambia nini yenye mimi peke sijui wambiri kinje ubwange na wale mama wananijuaka au mama yamenyaga ilikuwa na sikula nywele yangu mlikuwa noza kimisati yangu mbele ananiangalia anasema mama kandeba kambirati mbele unaona watu wengine usibangalie tu kwa parents mbele na wewe kiroho bongo barebe mbele akasema huyu mtoto kuna kitu ya Mungu uyu nguyu afite imana afite akatipeleka Kigali ajana Kigali yenye bilifanyika kule ndakozwe iki est-ce que mbele walikwambia tena nilitongoza kama na mke bakubwiye ko nigeze mbere tana bakobwa cyangwa umwana Kenya abaye nisemaga ni kinini njewe icyo batari bavuga ni iki omwesa zingine abaye ni chambaka se niko kasa bashobora kuba batari banuka kondinya Samuel ndio yeye abaye nisemaga icyo batari bavuga hii yote bashanisemaga ibi byose barabinzi wa madawa imiti mulozi avantirier bango ibadi mbele utanyambia nini abaye nisemaga igiti batari bavuga mimi naacha wewe acha bironda biretse bireki meba tusaba si hapo ataacha ntabwo tuzambireka si tutaendelesha tuzakomeza imbere dukomeze sema vuga hata useme uko wavuga si ni kuendelea acha Bwana kupatia nguvu ya kuendelea kwa jina la Yesu. Usirudie nyuma. Amen. Toba sieba. Mie wananyacha. Mie écoutez. Mubitu ya dunia bisikuogopeshi. Bitu ya dunia bisikuogopeshi. Nibia kupita hivi. Ndio mzira biragenda. Tutaendelea tu. Tuzakomeza imbere. Wewe sema hatutaanza. Wewe vuga nacho bitugi. Sikia. Umva. Hii kinyo baliumba juu ya kufanya kazi gani? Uyu mungu wamfahamu yebeki. No kazi kinyo iko na kazi mbili. Umuntu ufite imirimo ibiri. Kukula na kusema. Kurya no kuvuga. Pale mtu anakula unamkataza asikule. Au umuntu yari kurya umubuza kurya. Mena pala anasema kuna mkatazia nini? Sio unatimiza kazi ya kinyo. Alimo akoro arasoza umurimo w'umuntu kuvuga. Anakula au useme. Ararya mukitu. Mimi kama naanza sema unaanza mkataza. Yatabira kuvuga ukamubuza. Sumwacha atimize kazi ya kinyo. Ileke avuge umurimo w'umuntu. Pardon, nisikie. Abantu barimo kumva. Wewe unafikiria sasa atakupigia mikono wa hii kazi ya unateteza ko bazagukomera amasimu y'umuntu w'Imana. Bana. Tena unajua sasa nitabora mimi d'abord mimi sipendele na hii kazi ya Mungu. Unakubwira ngo ntabwo muri umurimo w'Imana cyane. Basi ni kazi moja ya maproblem sana. Kuko ni umurimo w'ibibazo n'ingorane nyinshi. Mimi nilikuwa besoin nitumike makazi yangu ya kumetra avocat yewe nifuzaga kugira ngo umucamanza nibe naho ngaho niturije imanza z'abantu ndio babangu alikuwa ananiambia wewe mimi nakusomesha tunabakia tuna vitu ya Biblia sema Mungu alisema sigara ni bintu bya Biblia ngo Imana yavuze narakwigishije narakwishyuriye amashuri vile ni apele ariko kubera ko ari umuhamagaro tunaingia twinjira na tuweza kuangalia nyuma ntabwo twareba inyuma tuseme mbele wa ndugu tuseme mbele wa ndugu akana anasema sipende nione sinshaka kureba unaweza kukiri kifo ushabutangiye kuvuga ni juma inaisha na mkati inaisha sasa shize n'umugati juu ya heshima inaisha ndio unatanya hapo icyubahiro kirangiye ni gustangiye kunjugunya
Niju franga inanyisha. Nuko amafaranga arangiye. Mwenye yapoteza ni nani mu maisha? Kari watakaza mu buzima nyine. Kupoteza utakaza haiko kusema que c'est fini. Akavuga birarangiye. Kila mtu anapoteza. Buri muntu wese ajatakaza. Meme Mungu yeye peke alipoteza. Imana yonyine yaratakaje. Kisha akapata. Nyuma iza kuroba. Mimi sapoteza je peux encore avoir plus que ça. Tu as peur de quoi? Bongo wataka. Unaanza kile kifo. Tabia kuvuka ndani ya jangwa. Mungu mutani. Usiombe kifo. Ugasaba urupfu. Kisha sasa Mungu malaika anamtokelea. Malaika nono amuzaho. Aga. Unataenda wapi? Ushakujaye. Benye batarudia haiko sinyo tutabambia. Abasaba ukana bari malaika ndo atabambia murudie pale. Bado wanisikia hapa. Mwenye alienda yepe katarudia ni malaika ndo atamsumbua. Malaika za Mungu. Mimi batupia esprit ya malaika basumbue barudie. Na kirudie na wewe msamehe. Na umbabalie. Rudia. Garuka. Kisha sasa mkurudia Mungu anamwambia mukugaruka imani mubwira saisis l'enfant par la main. Fata umwana ukuboko. Anamkamata mama wangu. Anamufata mama wanje. Macho nafunguka. Amaso itakinguka. Tuya nini wakati yote macho haikufunguka? Kubera igihe cyose amaso atigeze akinguka. Ndio tu wakati alikamata mtoto. Nuko igihe yafashe umwana. Ndio macho kafunguka. Amaso ahitakinguka. Kuko watu bingine bacanake na haraka. Hari abantu bashobora gutandukana nabo wihuta. Yego. Ismaël porteur de la vision. Ubango Ismaël bivuze ngo ahetse iyerekwa. Mtu waonyo bamwachaki. Umuntu ufite iyerekwa ntabwo bamusiga. Unataacha mtu wa maonyo. Ushaka kureka umuntu ufite iyerekwa. Kwa kanisa Mungu ashawabariki. Imana yabahaye kwa pamoja mtu wa maonyo. Ismaël tu. Umuntu uyerekwa uyu Ismaël. Auone ntabwo ni njuu auye mukamataka. Nuko utari wamufata ukuboko. Kumukamata ni nini? Kumufata ni gute? Kumusupport. Kumutera inkunga, kumushyigikira. Akule bien. Arye neza. Avale bien. Yambare neza. Ukuna mukamata na unafiki. Uramufata n'uburyarya. Sasa yeye anasaidia kipawa. Nuko umwigisha arimo kuvuga. Papa anamkamata macho nafunguka. Amufashe amaso itakinguka. Auone wewe. Ntabwo ureba wowe. Ni njua uyamukamataka. Nuko utari wamufata. Ndio tukumkanisa tuonake. Ushamkamata sengero. Nacho tubona wali wamufata ukuboko. Utaona yeye. Uzabona gute? Saisis-le par la main. Ufate ku maboko. Mujambo mwesikone kitu mai inaanza kutokea. Tani naona ikintu amazi atangiye kuva. Jambo inabadilika wakati unakamata Ismaël kumkono. Tani nahinduka igifasha Ismaël kumkono. Watu waelewe hivyo. Papo macho nafunguka. Ako kana amaso arakinguka. Amen. Sasa mtoto mmoja wa kanisa. Umwana umwe waje mu rusengero. Mimi ananiletea fiancé. Anzaniye fiancé. Nikamwambia mimi fiancé si nitate wako. Nabwira ni uyu mukunzi si nyogokuru wawe kabisa. Anasirika. Numva arabakaye. Anasema mimi natoka kwa ile kanisa. Vuye muri uru rusengero. Agiye. Na sitatoa tena franga mkanisa. Nzongera gutanga amafaranga mu rusengero. Nikamwambia mtoto yangu. Nabwira mwana wanjye. Ile kazi kama uliona. Ako kazi niba warakabonye. Paske ni njuni nikukamata kwa mkono. Uko nagufashe ukuboko. Mefile unaenda. Uko ugiye. Wende. Genda. Kama utaona tena. Urongera kubona. 2 minutes wanatosha kazi. Ninatibira akazi bakamukuye. Mineze kwa mina sirike hivi na kurumia mpako yangu isha kusirikia zamani. Nshobora kukureba gutya nkakubabarira ariko amavuta yanjye yakurakariye kera. Ndio maana basirikishake kiongozi. Ntabwo ntabwo bajya barakaza umushumba. Amen. Mama anaweza kuwa anabasamea. Mama ashobora kuba bababariye. Mimi upako yake nasirika. Ariko amavuta yakaraka. Ndio mtu anaanza ona mabifo. Unagatangira kubona impfu.
Watu wananyamaza kimya. Abantu baracecetse batuje. Koma boyega nizini cyubiri watu wanakuwa kimya. Kubera iki muri rusengero iyo mbwiriza abantu baratuje bagaceceka. Ce que je vous enseigne c'est la vie. Ibyo bigisha n'ubuzima. Si je ne vous dis pas ça mina baua. Nababwiye gutyo ndabica n'ukurica. Ni Mungu aliniambia siketengeneza kanisa yangu. Mana yarambwiye ngo tunganya itorero ryanjye. Ndio nilikuwa nafanya. Ibyo ndimo gukora. Na abasowe yake upako. Ntabwo bajya bamenyera amavuta. Amen. Unafika kwa unaanza cheka cheka ndio zote. Mimi niko nafikia. Ese kwa ministre ya leta kwa unasikia unacheka cheka ndio zote. Uduseka gutyo gusa. Kwa ministre ndio mubaheshimie si ndio. Ministre nibo mubaha ariko twebwe ni matwubahe. Unaona mtu afika tu hivi kwa shebu. Umuntu wajya kwa ministre. Wewe pia kufurahikia sana. Wewe ndakwishimiye cyane. Unaona mtu afika kwa ministre. Papa ministre. Utafahamu sana yeye. Watina nawe. Mbele sasa si ndio ifumu tuchezee. Twebwe nitwe mugomba gukiniraho. Tulisomana nyie. Twigane namwe. Non, je dis la vérité. Je te la baoua. Ça va vous tuer des choses comme ça. Mwango mwitwa nibyo bintu nk'ibyo ngibyo. Kwa ministre unaingia mu biro yako unatetea. Kwa ministre winjira muri biro yugahinda umushyitsi. Ni hapo utafika unapita pita kwa madhabahu. Ariko hata ukaza kuri madhabahu. Ntabwo ari aho gukinira. Sasa ina ndio sacré. Ana ahantu hejejwe. Hatoranijwe n'Imana. Nubira watu wananyamaza sasa. Reba ku buryo abantu bacecetse none. Kamate ku mukono. Mufate ku maboko. Macho nafanya nini? Amaso agira gute. Aonake ni jua uya mkamata. Ntabwo ubona kubera kutari wamufata. Juma nutabakia tu kipofu. Hapana kusema wao. Niba uzakomeza kuba impumyi ntukavuge. Sasa unajua sike makuta inakuwa fasi yote. Uzi amafaranga aba ahantu hose. Mais problème ni Bwana kukufungula macho. Ikibazo ni Imana kugukingura amaso. Uone fasi ya baraka. Uone ahantu h'umugisha. Jambo ilikuanza kubadilika yenye alikuwa analia. Ubutayu bwatangiye guhinduka arimo kubiriramo. Akuone tena kisima ya maji mule. Si yabonye ikidendezi cy'amazi aho ngaho. Amen. Jambo inaweza badilika. Ubutayu bushobora guhinduka. Mais problème ariko ikibazo unakamata nani ku mukoro? Ufashe nde ku maboko yawe. Bwana kufungule macho. Imana gukingura amaso. Mai iliisha mu mutungu. Amazi yararangiye mu. Mais mai yakuisha ndani ya chamba. Ariko amazi yarangiye mu butayu. Ni mfuko yao hamuna franga. Muboko mufuko wanjye nta mafaranga. Mais franga iko fasi. Ariko amafaranga. Problème Bwana kufungule macho. Ikibazo Imana gukingura amaso. Je le prophétise comme un prophète. Bwana afungule macho yako. Uone fasi ya baraka yako. Ah, c'est bien. Frère, frère, wakati anasema frère. Wakati unasema hivi unafanya hivi mkono. Ugize gutyo ukuboko. Unaona mtu anafanya bieupe. Mbona umuntu wambaye imyambaro y'umweru. Anataka kutunza. Agiye kukuvura. Je vois l'Éternel veut te soigner. Amen. Avec la maladie, je vois ça. Amen. Ule malaika mwenye mimi naona ndani ya sana. Malaika ameisa. Aponye kila mwenye iko mgonjwa kwa jina la Yesu. Sema amen mara tatu. Malaika yuko hapa leo. Malaika ya Mungu. Mwezi ya tatu. Bwana kupe ushuhuda.